ugira neza. Hari benshi bapfuye ariko twebwe turi bazima. Hari benshi bari mu bitaro, hari abandi bari mu busho butandukanye, mugabo twebwe turitegereza Yesu. Ndakwinginze kuri uyu munsi ucumanuka kuko turi bazima, kandi uri Imana y'abazima. Ucumanuka ubane natwe, ucumanuka ukorane natwe igikorwa cy'inkomezi. Muri twebwe tugiye kwigisha ko Mana umwanya dufise, turakwigira ngo umanuke mu izina rya Yesu. Urada wayakire, umoshwa ruhoke, imbaraga z'umwuka wera zimanuke buri muntu uvugane nawe, kandi tubone inyishu ivuye kuri wowe Mana. Ubuzima bwacu turasabye gufashwa, turasabye Mana ugira icyo ukoreye ubuzima bwacu. Umumama ari hano afashwe, umupapa afashwe, umusore n'umwigeme bafashwe, umwana afashwe, uwo ari we wese Mana umukoreko uko bateguye kumukoraka, uvugane nawe uko bateguye kuvugana nawe. Turakwigisha mbere yera muyobozi w'utegeke w'idukase w'idufuke w'idawihesha icyubahiro w'idumanuke Mana data wa twese uri mu ijuru. Ubwatsi ikoraniro imitima y'abageze hano yose bayikweze nani ubwaje Mana ukaze mu izina rya Yesu. Kabeje izina ryawe ubwisoreza ikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze kubimeze Mana ikoze tubisaba mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Iyo dukonigisha ngo ndakwigisha kuri teme, ndakubwira ikintu cya mbere, Yesu aragukunda. Yesu agukunda kuruta uko abantu bose bo mu isi bagukunda. Agukunda kurusha uko mama wawe yakubyaye yakwimugeza amezi 9 mu nda, aramurusha kugukunda. Soma haleluya. Kuko mama wawe uno munsi arashobora kukwanga kandi yarakubyaye, so wawe arashobora kukwanga kandi yarakubyaye, abagenzi barashobora kukwanga kandi